Miodrag Šarac. Praktično to znači da nakon 2 specijalna ispita Krum Dončev vodi sa prednošću od 27,6 sekundi ispred Ilijeva. Na poziciji broj 3 Jasen Popov, 4. je Todor Slavov, 5. je Rumen Dunev, a 6. Vladan Petrović sa 5,4 sekunde prednosti nad Vesnićem. Od naših takmičara 3. mesto zauzima Vladica Rabrenović, 9. ukupno, 11 sekundi prednosti ispred Dušana Borkovića, odnosno 12,1 ispred Draška Topalovića. U tim trenucima Srđan Petrović je morao da pojača tempo, naime da bi bio šampion u generalnom klasmanu. Rekao smo već da je titulu u domaćoj grupi A obezbedio već u Jagodini. Srđan Petrović je morao da zauzme 3. mesto ukoliko Vladan Petrović pobedi, što je u ovom trenutku bila sva prilika. Mi se s Nikom sada već nalazimo na specijalnom ispitu broj 3, Sirogojno, 11,83 km dužine. Ponovo je najbolji Krum Dončev, tačno 8 sekundi iza njega sada Jasen Popov. Na poziciji 3 Dimitar Ilijev, 4. nekako konstantno od početka relija Todor Slavov. Pozicija broj 5 za Sašu Vusića, Slovenca, njegov najbolji plasman u dosadašnje 3 voženja specijalnog ispita. 6. je Vladan Petrović, samo 9 desetinki iza njega Milovan Vesnić. Pozicija 8 za Rumena Duneva, koji je imao dosta problema sa leženjem svog Lija Super 1600 na Ljubišu i Sirogojnu. Pozicija 9, Vladica Rabrenović, i dalje se Rabrenović fantastično drži ispred Borkovića, Komljenovića, Topanovića, Komela i Srđana Petrovića na ovom specijalnom ispitu. Nakon 3 specijalne ispita, to ćete i nešto kasnije videti na grafičkom prikazu, Krum Dončev ispred Dimitra Jenlijeva, tačno 45 sekundi, odnosno 49,5 ispred Jasena Popova. Todor Slavov već minut 13,8 iza lidera trke. Pozicija broj 5 za Rumena Duneva, Vladan Petrović na poziciji 6, minut 44,8 za ostatak za trenutno vodećim Krumom Dončevom, ali što je za njega bitnije u ovom trenutku 6,3 sekundi prednosti ispred Milovana Vesnića. Vidite taj prikaz. S ova 3 brzinska ispita završen je takozvani prvi od 3 predviđena kruga za subotu. Naravno, preostala 2 kruga također su se sastojala od specijalnih ispita Vrela, Ljubiš i Sirogojno još 2 puta. Vidjeli ste startni broj 564, Ivan Mandić sjajno je počeo u svom Peugeotu, a prvo lemi za Slobodana Jovanovića u Peugeotu 309, također trocifren startni broj. Čuli ste sami, njegova greška u ovoj desnoj nepredvidivoj desnoj krivini, izleteo je i tu završio svoje takmičenje, baš kao Ivan Mandić, koji je zbog tehničkog kvara, pucanja korpe kvačela, primoran da odustane, iako je na prvom specijalnom ispitu u svojoj kategoriji domaćeg šampionata bio 2 sekunde brži od Miodraga Šarca i čak 7 od Saše Ostojića, Šarca i Ostojića, koji se bore za titulu šampiona u klasi 4 šampionata Srbije. Nažalost, za Ivana Mandića, šampiona u malom menu, ovo je bio kraj takmičenja, ali jedno sjajno iskustvo ukoliko Mandić namerava da naredne sezone vozi ovog Peugeota 106. Mi se već nalazimo na Vrelima drugi put, 10,55 km dužina specijalnog ispita, i Krum Dončev nastavlja svoju sjajnu seriju, još jednu 4. pobedu u nizu. Dimitar Ilijev 14,3 sekunde iza,
treće mesto sada za Todora Slavova. On i Rumen Dunev uspeli su da iskoriste očigledno neki problem Jasena Popova koji biva tek peti. Na poziciji 6 Milovan Vesnić koji se u tim trenucima nikako nije predavao. Milovan Vesnić 2,7 sekunde bolje vreme od Mladana Petrovića. Osmi je Miloš Komljenović koji je znatno pojačao tempo u odnosu na prvi krug, prva 3 specijalna ispita i evo ga već na poziciji 3 na specijalnom ispitu broj 4 ispred Saše Vusića, Vladice Rabrenovića, Dušana Borkovića, Srđana Petrovića, Ivana Gančeva, Draška Topanovića i Slavka Komela. Nakon 4 specijalna ispita stanje u generalnom plasmanu je nepromenjeno. Dončev Ilijev Popov, Slavov Dunev i Vladan Petrović, čija prednost polako opada, sada ima 3,6 sekundi prednosti ispred Milovana Vesnića. Na poziciji broj 8 Saša Vusić, 9. Vladica Rabrenović, ali Dušan Borković ne prepušta nikako Rabrenoviću laku borbu za to treće mesto generalnog plasmana. Borković trenutno na poziciji 4, 13,3 sekundi iza Rabrenovića, iako je već u tim momentima bilo evidentno da Borkovićev Citroen C2 R2 ima određenih tehničkih problema. Naravno, to je na najbolji način iskoristio Miloš Komljenović koji je prišao na 13,3 sekunde zaostatka. Draško Topanović nikako nije mogao da uđe u pravi ritam, 2,3 sekunde iza Komljenovića, a Srđan Petrović tek na poziciji 7 što se tiče domaćeg šampionata, istina tek 1,3 sekunde iza Draška Topanovića. Srđan Petrović je u tim trenucima znao da mora da poboljša tempo ukoliko želi da uđe u borbu sa Vladanom Petrovićem za konačni trijumf u šampionatu Srbije. Nakon petog specijalnog ispita stvari su bile jasnije i u nekim drugim kategorijama. Povratnik Željko Milutinović je imao ubedljivo vodstvo u malom N-u. Njegova prednost nad drugoplasiranim Ivanom Pirivatrićem iznosila je 2 minuta i 10 sekundi. Pirivatrić kao da se još nije oporavio od teškog udesa u Jagodini. Miodrag Šarac i Saša Ostojić vode zaista veliku borbu za titulu u kojoj Saša Ostojić ima prednost, ali vidjet ćemo šta će sve biti do kraja. Imali ste priliku da vidite kako kiša pojačava, ali i po takvom vremenu Krum Dončev i njegov Peugeot 207 Super 2000 su nezaustavljivi prvo vreme i na specijalnom ispitu broj 5 Ljubiš drugi put ispred Dimitra Ilijeva i Jasena Popova. Zaista su uslovi za vožnju postojali sve gori. Iza Popova na poziciji broj 4 Todor Slavov, a Miloš Komljenović sa startnim brojem 6 dobija svoj prvi specijalni ispit. Upravo vidimo Komljenovića, fantastična vožnja na ovom specijalnom ispitu broj 5 za razliku od čoveka iza njega, Rumena Duneva. Ajde, drži ovo. Neverovatno koliko je Rumen Dunev imao sreće prilikom ovog izletanja, promašio je dva velika kamena, to ćete nešto kasnije videti, mekano pao u granje i uz pomoć nekadašnjih naših poznatih realista, tačnije